دوستانای عزیز برادران بین‌نهایت گرامی اهل قدر پدرها مادرها خواهرها پدرها و همه شما امیدوارم که خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین و خسته هم نباشین. من بیشتر از شما معذرت میخوام که شبانه به وقتی یعنی که افیر میبرم مرام درست فهمین. ما هر وقت که وقت یافتم همون وقت کوشش میکنم که همراه شما و کمی فکر نظر خدمه گویم ارسال کنم تا که شما بینین و گوش کنین. تشکر خوبتین و بها بتین باز فکر نظر خودتون بگین. من یک صحبت کرده بودم در باره رستم و چندین انسان ها شناس و ناشناس برای من نوشته کردین که مثال گیریم تو اشتباه میکنی و رستم یک نارکمان است. رستم چیزی را یگان کار کرده نمیتونه اگر پدرش نباشه. گوییم که رستم یتیمов یا که رمضان رحمزاده یا که دیگرش گوییم که یک سکونده گوییم که اوجه میبرداره. یعنی که سلامت باشین خوب تنج برادر. خب ببینید دوستای عزیزم گوییم که فکر نظر شما هم قبول است. هر چیزی که شما میگین قبول است، اما من یک چیز می آموزم، کوشش میکنم که فهمم، بعد از او در برای بگیم که فکر نظر ما بگم برای شما. من هم یک وقتایی شاید مثل شما فکر میکردم که رستم هیچ که نیست، یعنی که رستم چی کار کرده نمیتونه. گویم که به آشکار گپ زنم، همی کنکریت نبگم، همی بجا نکنم، خیلی بگیم که ادکریت گپ زنم. بیا ادکریت گپ میزنیم دوستوی عزیزم و بگیم که مثل میگذارم همش ادکریتش نمیگذارم میرم دیگر پینهون نیست، یعنی چطکه گپ میزنیم. من همیشه شما فکر میکردم که رستم امامعلی چیزی را پراولت نمیکنه و یک دیوانه است یا نارکمان است. یعنی که من هم گپ شما را قبول میکردم. بعد از او با آموختنی یعنی که رستم امامعلی شروع کردم و چندین وقت میشود که من میآموزم رستم امامعلی را. هر یک صورتی که هست در اینترنت، هر یک نواره هست، هر یک چیزی که در باره رستم امامعلی در اوج است، رستم امامعلی چیکار کرده است، من را چتیل نبگیم که یک لو آموختم و آموختنی مرا هم سبب چی شد؟ خیلی بگیم از همونجا خبر اومد که یعنی اشتباه نکنم. آخران بار امامعلی بعد از در انتخاب گذاشتنش پروستا که کوکلا نامش استودگی است، همه ایسوسو میگیرن میبرن. یگان چیرا رستم امامعلی حل نمیکنه، حتی که گپ زدن نمیتونه فرزندش ده. یعنی پول کنترل دولت در دست رستم. همه آخران انتخابش این طرف پروستا هم پیش پرزیدنت و پرزیدنت نمو میروه ملاقات میکنه، سلام علیک میکنه، جا میروه یگان چی میطلبه، یگان چی شوه اگر همو تمام. پول حکومت کم که در دست رستم های. گردی یتیم فهم توزه کدگی های، گردی رمضان رحمزاده هم توزه کدگی های. تمامی بگیم که مافیای عبیدالله پول نکله نشوندگی است. در کدام دولتی که عبیدالله چی بیزنس داشت،
мафияю дар киҷоҳо чӣ завод доштанд, чӣ фабрика доштанд, чӣ бизнес доштанд, аз он ҷумла аз Ятимов, аз он ҷумла аз дигараш, аз он ҷумла аз дигар инсонҳое ки дар Тоҷикистон дар властанд, Қоир Расулзода ва ғайра дигарро кадомеша мафияш яъне тааллуқ ба ҳамон дошт, дар кадом давлат бизнес дошт, ширкат доштанд, ҳуй кардаги буданд, кор мекарданд, ҳамара Рустам шикаст. Ами последнее время ҳамара ами 6 сола 5 солаи охирда ҳамара тоза кардагӣ аст, ҳамара накалени мондагӣ аст. яъне ки ин чиз просто так нест. баъд аз ин гапҳоро бар ман расондан, ман ростӣ мисли шумо тасаввур кардам, ҳозире ки тасаввуре ки шумо доред. ай чӣ мегӯед ай ки чӣ Рустам амта хулас мисли шумо тасаввур кардам. баъд хостум ки дар ин бора мисол факт биёр, ба мара гуфтам ягон чиз доказатка. баъд аз ӯ гуфт ки тамоми видео ва аксҳое ки Рустам ва дар бари Рустам дигар депутат, генерал, майор фарқ надорад, ҳар як раҳбар истодагӣ боша тамошо кун ва ҳамон инсоно дар бари Эмомалӣ акс доранд, ура тамошо кун, внимательно изучат кун. ман ростӣ баъд гирифтим изучат кардан дадромад. ҳама аксе ки ҷои дар Рустам истодагӣ аст, нами навордам, пеш аз ин будагӣ навордам, якта пеш дар бараш як генерали дигар истодагӣ аст. гап зада Рустам нигоҳ дорад, дастои генерала бибинед, ҳарди дасташ мушкадагӣ, яъне ки напряжение аст дар пеши Рустам. Рустам любой генералта шикастагӣ будааст, яъне жестко ошибка ёфта оварда шикастагӣ, полни рост ку накалени мондагӣ, гирди атрофи ӯ будагӣ инсоно ку тоза шидагӣ аст, нест ягон инсон дигаро Убайдуллоев мафияи хича дора, Рамазон Раҳимзода мафияи хича дора, фалониш мафия дора, дигар нест ин чиз мега дар Тоҷикистон, яъне ки вуҷуд надора. ҳатто ки оташ дига мафия надора, оташ контроли Рустам дай. агар шумо ҳам агар мисли ман бар ин ҳама вақте ки балаболӣ кардам хеле бигем ки гуфтам эй шумо чӣ мегӯед ҳаму Рустам наркоман ягиҷӯ аст, бигиред суратҳоро изучат кунед. дар пеши Эмомалӣ ҳамаш хандида истанд, дасташон хеле кишодагӣ, ҳуй спокойно озод. дар пеши Рустам бидагӣ акса бинед, якташ ханда намекунад, ҳаманам тари смирна дастошонам хеле ҷихидагӣ мишкадагӣ хел ку, ҳатто ки даст аз тана ҷидо нест, яъне ки ҳамхел танада часпидагӣ меистад, бечорако баред, яъне виноват. медонед инсоне ки напряжение меистад. як дақиқа дӯстои азизам, инсоне ки напряжение меистад. охирон навори Путина бибинед, чӣ хел Путин бигем напряжение аст, нохуноша мехоҳам, яъне ки зилой аст, чора надорад. аммо бигем ки дар Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ карочи полни рост чандин соли ҳамаша тоза карда иста будааст. ҳамин қадар ҳаму душанбе ҳар як микрорайонат гуфти ҳаму гапо ҳаму одамои бигем ки тааллуқ ба контроли Рустам доштаги одамо тааллуқ доштаги одамоай мегӯяд. так што мегӯянд, кадомит мегӯянд ки Рамазон Раҳимзодат, Саймумин Ятимов ё дигар касе дар уҷа инқилоб мекуна, иштибоҳ мекуна мегӯяд, ё гап мезана дар уҷа, ё Бадахшона полни рост Рустам ба уда гирифтаги Рустам задагиай. инами последнее времяра ба фармони Рустам шидагиай. як генерал меган отказ куна ки намедорам армияра, тир намепаронам, мумкин нест, қонун иҷозат намета,
بعد رستم نشان میده که قانون در کجا است و در کجاش میزنه او قانون. قای رسول زاده و غیرش میگه وقتی فیراد میکنه میوید در پشتی در میگه میلرزه در پیش رستم در آمدنده. شما میگه حالی پروستا ایره گپ نمیزنه خپ میکنه میگرده میگه شما همین را دیدین حالی شما همی بها دادستی. یعنی که رستم گپ نمیزنه گنگای خپه. رستم دا آتش هازی گپ زده نمیتونه میگه. یعنی که آتش گپ زده نمیتونه. آزاده قطعی رستم فال نیراز تمام تجارت هم شکستگیان تمام دپوتات هم دیگه در تاجیکستان گنرال موندگی نیست. او را همون نامش گنرال های در گالشکا در تلویزور در یگون بگیم که رنگ همون چیزی راسیه باری در همین تلویزور برای موندن شایگورا و همون هست همون یا فرماش همی پشونه اونجا میمونه. لبای صورت ها بگیرن ایزوچت کنین لبای ویدیو را بگیرن ایزوچت کنین. در پیش رستم در بر رستم وقتی رستم بدگی جوده یگان تاش تبسم ای دهنش نمیبروید. یگان تاش وقتی شاروخ استودگی امام علی استودگی رستم استودگی و بگیم که گنرال های دیگرش استودگی سیمومین یتیم ای خطا نکنیم یا رمضان رحیمزاده با فکر میستودگی. نگاه که شاروخ چی خیل نگاه داره وزگلیادی شاروخ نگاه که و رنگ روی ایرا نگاه که در همه عکس کدام سیتواسیا در ایستادگی است و رستم نگاه که چی خیلی ایستادگی است. یعنی که پال نیراز اینو الله اکبر میگه با امید یو اینای گنرالای اینای لبای پریکاز رستم میتا او پریکاز انجام میشه. نمیازی میگه فلان جورا بزا میزنه دیگه واریان نداره میگه دتاوا زچومارید کداگی لبای گنرال تاکو میگه نامی رستم هم بشنوه میزده هزارش میگه. ولی که گفتی هم گپا ترسیدن اوسو بیسته میزده هزارش لبایش. تکستو از این معلوم میشه و خودتون هم بگیرین باموزید صورت را نگاه کنین. در پیش رستم گنرال چه خیلی استودگی است در پیش امام علی نبودن رستم دام صورت را بگیرین نگاه کنین چه خیلی استودگی است. پیش امام علی دا آزاد سپاکوینا استرس نداره بگیم خیلی برای چی برای که امام علی نه او خیلی نایجات کده یورا زدگی است گنرال را زدگی نیست. نه که رستم لبای تاشا میگه زدگی است لبای تاشا در آورده زدگی است. و در توجه شما بگه که چیزی شما میرسونیم اولین بار رستم در 16 سالگیش آدم پروندگی بوده است در تاجیکستان. در 16 سالگیش سامنی کنترلی رو یعنی که کنترل نمیشدگی بگیم که با هم خاموش است و گپ نمیزنه. سببی گپ نزدنش در زبانش پرابلم داشته است زایکات میکرده است دودوغ بوده است هم خیلی پرابلم داشته است برای همون گپ نمیزده است. او را چند قلی چنی کردیان همین چیزا برای روز کردن هازی روز شدگی است. نفسیو تاکی یک بگیم که میگه میره زبانش دیگه که از خوردی که همین پرابلم را داشت دیگر گپ نمیزد هم ایجودا ایزو میکشید یعنی که چمی خپید گپ نمیزد همین چیز برای را پریویچکا شده موندگی است خپ میکنه میسته برای که پیش زایکات هم میکرد است دودوغ بوده است هم خیلی بوده است گروچی و این همین چیز پریویچکا شدگی است ده مثل که دودوغ است گپ نمیزنه بگیم که زایکات هم میکنه گپ نمیزنه
ва бигем ки ҳамин чиз привичка шидагӣ аст. Барои ҳамин Рустам постоянно хомӯш аст. Постоянно хомӯш аст. Так что дӯстои азизам, худи шумо метавонед бигирин инора изучат кунед ва дигар да ягон генерал ягон чи ба умед нашед. Ин генерал ино соли 2014 2015 2016 вақти ҳаракатҳое ки бигем ки Умарали Қувватов вақте ки баромад, вале мегӯянд ки Умарали Қувватов домоди ки нобуд кард. ин ҳам иштибоҳ аст. Прямой контроли Рустам қатъи шидӣ кор. Прямой контроли Рустам. Умарали Қувватов прямой контроли Рустам қатъи шид. Ягон на домодаш, на дигар. Полная операция нобуд кардани Умаралиро Рустам контрол кардагӣ. На Эмомалӣ. Эмомалӣ кора кардагӣ нест. Ман шумода конкретно тон мегӯям. Полный даму распоряжение Рустам дабуд. Ки бояд ира чикор мекардан, убрат мекардан. Но при этом Рустам фармондодагӣ аст. Домодша, язнаша ва ғайраҳоша фармондодагӣ бигем ки Рустам аст. Ва худи Эмомалӣ Раҳмон ҳозир номаш президент аст. ҳамин сроки охиронашда бигем куллан контрола Рустам гирифтагӣ аст. Ҳамаро Рустам контрол мекунад. Ба фармони Рустам, ба гапи Рустам, ҳамаи чиро Рустам ҳал мекунад. Так что дӯстои азиз, кадомед ки намеомӯзен ин чиза ва маълумот надорен, иштибоҳ накунен, ҳеҷ вақт нодида нагирен ин чиза. Ман ира гуфтагим сабабаш чи аст? Ман ира гуфтаги сабабам он аст ки яъне мардуми шумо зирактар бошед ва бештар боомӯзед дар худи дохили ҳукумат чӣ шуда истодааст. Генералҳои мо ва ғайраҳои мо агар ки соли 2014 15 16 17 бигем ки то ҳамин интихоботи Эмомалӣ Раҳмона охирони интихоботша агар ино инқилоб мекардан, ино ҳам ҷони худошона мехаридан ва ҳам ҷони бигем ки мора. ин генералҳо яъне ки ино инқилоб мекарданд, ҳамчун як генерал ватана тасмим мекард ба бигем мардум президентша интихоб мекард, раҳбарша интихоб мекард ва ин генерал бигем озод айпишти ҳамун зиндагиш буд, дайши генералиша карда бигем дар ҳамун мансаби худаш фармондеҳ шида гаштан мегирифт. дигар ягон гӯем ки проблема намешид. Аммо ин генералҳои беақл ва тупои бемафкураи мо чӣ кор кардан? Ино бигем ба ин кори кардаи худшон, ба рафтори кардаи худшон ҳам худшона баста заложник монда, уже никто шидан, яъне ки 0% шидан худшона ва ҳам оппозитсияи будагирам бигем ки сир карда фурӯхта ва дигар кор шид. Бигем ки ҳам худшона дар хатар мондан, ҳам оппозитсияра. На самом деле воқеан агар бигирем ҳозир дигар бигем ки номумкин аст дигар ира иваз кардан. Ягон генерали Тоҷикистонам ира иваз кардан наметавонад, ягон ҳарбии Тоҷикистонам дигар ира иваз кардан наметавонад, барои он ки уже Рустам инора полни дар ҷои мешинондагӣ шинонда мондагия. Тамом. Ягон тайё гап намезананд дигар. ҳамин ранги Кимчинин бори ку зулм кардагиайда да болошо. ҳамаша слаби тоҷикошона монд гирифтан, курчокда мондагӣ аст. контрол мекардагӣ ҳозир маладёж ва бигем ки гирду атрофи ҳамун Рустам тамоми ҳамун ҳамун гапҳо чиша контрол мекардагӣ, наёра болои сараш дамқил чӯча дар даст истодагӣ гап занаята мезадагӣ. Рамазон Раҳими ятима дигар ин Шорух аст. Ино ҳамаш дар дасти Шорух аст, спорида мондагӣ аст. Нақлов
контролш кун. Бе иҷозати шорух, бе курси шорух агар як тасмим бигиранд ку капашон дуд кардаги аст. Ино дига тасмимам намегиранд. Ҳар тасмиме ки ҳамун шоруху Рустаму ҳамун гирд атрофаш кругова бо психологи социологии хичо надоранд. Ҳамо ҳар тасмим бигиранд, инора фармон метан, ино иҷро мекунанд. Ино ҳозир просто роли иҷрокунанда дар гузаштагӣ ҳастанд. Не ки дар медиа, дар дигар чиз номошон ино вазир ва ғайра чизо аст. Просто ино фармон иҷрокун ҳастанд, халос. Дигар ягон чиз аз дасташон намеояд. яъне ки ҳамин хеле ситуатсия аст Тоҷикистонда. Фақат ира мардум метавонад инқилоб кунад. Агар ҳамун генерале ки гуфти ҳамун гапо ҳаррак дошта боша, уже гуфти ҳамун гапо ба мардум мешавад, не ки ино шида наметавонад, на Рамазон Раҳимзода, на дигар генералот ино шида наметавонад дигар ба мардум. Ё тамом Аллоҳ акбар рафтанд. Ино то ҳастанд, инора ранги резинка барин ку дар ҳамон истифодашон мебаранд барои қатли куштор. Ин ҳами куштори Бадахшон, қатл, куштор, полниро задан, парондан, Эмомалӣ ба кала гирифт ку ман фармон додам. Ман гарантитон метавам Эмомалӣ дурӯғ мегӯяд. Барое ки Эмомалӣ ба маълумоте ки ман дорам баъд аз охирон президент шидан, номаш президент аст, ҳеҷ чиро ҳал намекунад ва ягон тасмимам намегирад. Вай пай ҳамун личени хит шай, ҳамун зиндагии хит шай, гуфти ҳамун гапо ҳамун кайф сафои худаш қайд саргардонад. саломатии худаш қайд саргардонад. Ва бибинед Рустама ки оташ ҳамин хел кард ки оташ ба гардан бигира ира. И коре ки Рустам кардагира оташ ба гардан бигира. И майда чуйда нест, дӯстои азиз. И майдаву чуйда нест. ҳамин хел кард ки оташ ба уда бигира. ман фармон додам. Не ки ягон фармон дар ягон ҷо Эмомалӣ ягон чиро додагӣ нест. ира контролша Рустам карда истодааст. Так что инсоное ки дар сиёсат ҳастен ва ояндаи Тоҷикистон сохтани, ё ки муқобилат кардани ҳастен, яъне бештар бомӯзем ки Рустам уже чӣ кор кард. Яъне маълумот бештар ҷамъ кунем дар бораи Рустам. Ура ба назар хел чӣ накунем ки ӯ гап намезанад. гуфтам ки ӯ дар кӯдакиш, дар ҳамн ҷавонишай ёшишай тарсидагӣ будааст, чизе будааст, ё дудуғ будааст, ё ки зайкатса мекардааст, мечаспидааст. калимаро дуруст гуфта наметавонист, метавонад ҷодаи ҳам хеле гап мезадад. баъди ҳамин вай гап намезадааст. ира табобат кардан, личени кардан, ҳамаша бигем соз шидагӣ аст. Леки ҳамин привичка мондагӣ аст. Гап назадан привичка шида мондагӣ аст. Халос. ин чизе аст ки дӯстои азизам туғри бифаҳмед. ин на барои таърифи як кас аст, на барои тавсияи як кас аст. ин огоҳӣ аст ки ҳамватанам ҳушёр бош ва тасмимта дуруст бигӣ. яъне ки хода дуруст ки мо дар кимчин Рустам задагием ҳозир дар инҷа дар кимчин Рустам. яъне ки оянда бигем ки хела ба як инсоне ки мафкураш бигем дига хел аст ва дар бораи дӯстдоштадарин филмҳо ва чизҳои Рустамам ҳамаш мафия, қатл, куштор, угроза, чӣ хеле як одама на колени мондан, шинондан. яъне ки бештар бигем ки филмҳои медидагии Рустамам айнан аз ҳамин филмҳо иборат аст. яъне
омӯхтам ва ин чиза сиёсатам Рустам хонд, омӯхт, репетиторҳо дошт Рустам, гӯем ва ғайра чизҳо дошт. Барои ҳамон ин чиза кам набинен ҳамватанои азизам ва кӯшиш кунем ки дар ин бора бештар кор кунем. Оянда яъне ки шумо на гӯем ки Эмомалӣ Қатӣ гуфтум ку дар суханрони ман, мо музикаи Эмомалиро медонем, яъне ки мо медонем Эмомалӣ чӣ хеле оркестр аст, аммо мо Рустама намедонем. Ва гӯем ки ман кам якакам боша як хештабор, як шинос бигем, як бародар пайғомира расонд ки яъне ки ин инсон бисёр як инсони бигем ки ҳаром аст, бисёр як инсони ҳаром аст. Ва чандин сол мешава оташ ягон тасмим намегира, ҳама тасмима Рустам мегира, чӣ кор кардан дар кор аст, дальше чӣ кор. Оташ как советникай дар Рустам, баъзан советҳо метавад ки тарку так. Ва дар бораи шикастани бигем ки Ятим Рамазон Раҳимзода ва ғайрата гуфти ҳамун гапо ҳамин қадар шикаст ки Рамазон Раҳимзода дигар ятиму ба авангар ҷаласаву паласав мегзарондан ки ҷо шидан папровид киноз ята бигзарона мегӯяд чиндалакш мемонад. Яъне ки Рустам дар сиёсат воқеан ҳам як инсони мефаҳмидагӣ аст. Ҳамин пропагандае ки ҳамин авангарда бировардан ҳамин ку ин чиз медонад ки об руша мерезона, яъне ки об рӯи ҳамин системаро резонд, ин чиз дифоъ накард ва ира стоп дода истодааст, оҳиста стоп дода истодааст. Поён итари лесидан дар кор нест, хишру билесен ва дигар хеле билесен. Он чизе буд ки оташ иҷозат медод ки бибироем пешвои ман, муаззами ман, гуфта рақс кунен дар ҳамаи ҷои интернет ва ғайра чизҳо. Яъне уже и дигар хелоз мерава. дӯстои азизам, яъне ҳарчи ҳаст ман аз таҷрибаи бигем ҳаёти худ ва аз таҷрибаи ҳамон дида омада истодам ва он чизе ки бигем шинавидам ва ки ҳамин хел рафтор дора, ҳамин хел шида истодааст Тоҷикистон, ман барои шумо маълумотша расондам. халос. Тасмимгиранда дар ҳаёт хитун астед. Фақат як каме аст. Официалн агар Рустам бигзара, ай баҳри Тоҷикистон бигзарен дигар. Ай баҳри Тоҷикистон бигзарен дигар. Имрӯзам каме вақт ҳаст, соли официал нест, неофициална контрол дора давлата, яъне ки ба мо паспорти оташ бигем контрол кардистай, ба унвони оташ тасмимотуна бигирен. Агар официална бигзарона ку баъд мебинен чӣ тасмимо мегира ва чӣ қонунро қабул мекунад. ҳоли ҳам Эмомалӣ ку бачаи хуб аст. боз хитон медонен. дӯстои азизам, ин маълумотро ман додам, хоҳен қабул кунен, хоҳен дигар қабул накунен. тавсияи ман барои шумо як чиз аст. ҳама видео ва акс дар киҷои Рустам аст, дар пеши Рустам генерала, полковнику, мири шаҳрро бигем ки раис, вазир ҳаст, тамошо кунед чӣ хеле истодагӣ аст. ҳатто ки Убайдуллоев бинен, наворе ки Рустам шиштагӣ аст, Убайдуллоев шиштагӣ аст. Убайдуллоев ҳарак намекунад ку нигоҳ кунад тарафи Рустам. унвон метан. ҳамун навора бигирем биомӯзем, якбор хишрӯ нигоҳ кунед кадом ситуатсия аст. Ва Қоир Расулзода ва дигар инсон ҳамуҷо ҳастанд. Ӯро бибинед дар пеши Рустам чӣ хеле истодагӣ аст. ана ҳамора ба дар пеши Эмомалӣ бо бибинед, тамошо кунед чӣ хеле истодагӣ. Даволи ханда кардагӣ, даҳношон гиз,
Ҷамъ гапҳо дистошонҳо спокойно дар пеши Рустам гараи напряжёнӣ местанам хеле. ҳатто ки чап ё рост нигоҳ карданда метарсам, ки Рустам любой причинада мезада ба дасти ёра. Жёстка наказат мекардаст. Саломат бошед дӯстои азизам. Мо мутаваҷҷиҳ хидем гараж мебинем. Худо нигаҳбонтон. бо дар зери коммент фикр назаротонро интизорем ва ташаккур мекунем барои мо рекордни рафта истодем дар подписка. иншоалло умедвор ҳастем ки рекорда бигем ки мо баҳс намекунем, мерем ҳамита. уже 10500 гузаштем рафтем, 11000 дарафтистем. худо нигаҳбонтон бошад. бинависем фикр назаротонро зери коммент ва суратҳоро тамошо кунен, видеоро ҳатман тамошо кунен, аётҳо набурорен, баъд бибинен кадом ҳолат аст, баъд фикр назартонро дар инҷа бинависен. ман дуруст гуфта истодам ё иштибоҳ карда истодам. худо нигаҳбон, дасти кам ва сари хам набошед.